Anya laki din! Sige, panawan kayo pala dito Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matan, Dobby. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuuta mo't ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay Dobby. Mala, umay ka nga rudat. Intan agpag na pag na itiday dya banda. O sige, Carlo, kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya ka lakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwang agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, nauma adagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mo't ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upi ti bagbaga, mading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imadayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kung day gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga ro, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali day gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas sa kinaman nag-atap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyaman ak nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyaman ak Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. At dapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman ak dito intern mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Ayun gayam. Sorry Peace offering ko dayta. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalakitin nga min dayjay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tantumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga rodan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos? Sa anak pa'y anakaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot nyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin nun ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Dayta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam baw. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka na kami suot ka man ng Dobby. Anya laki din di kasta nga ramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pag may saan takmat gayam? Anya ka di marinday ta nga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak.
Naistoryak ngamin tinapasamak iti Sabado. Kat nang tadak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron! Anya lakit din. Saan ko makaagsaksakit tinakam mo, Dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbaga. Ay, dakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isugat na kayang araw dan bakla pa ilang mag! Na, anya ka lakit din, Dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan tala ramidak. Abay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. Nung makaisam ka pa, numamwam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti kayem mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Saan na puno tayo tamanong? Ay, sungpatak no anyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak. Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan, nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, Jack lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupang ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta pala! Sana ka mabutang amang iwaras nga agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Apa yan manong Alex? Uray ka matilamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man na dabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang, may. Api nga minayamanong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Way, nagsabat kami itay ijadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ko. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impokpok ka na, derrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko. Kaya't ka man akasarita. Intan madamdaman to nanang. Nabannaw ka na po iti trabaho. Itan ti kayat ko. Agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan. Nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapo iti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kita nga ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak. Idinto ta siyak mo ti inagawan tayo tinobyo. Dayta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto Pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tayo mapasamak day tananang? Ay ayatan unay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan,
Kahit kula nga umay nak ay ayoan akas iti sigod. Ay, jak amukan ka daw be. Panagkunak, saan nan nga aramidon ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo iti kasdeng iwarwaras mo. Saan da nga aramidon ti kasdeng nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang kunto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan iti biyag mo. Apay kada sinabat nak dito'y dalang nga turong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planom itangay. Apay akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ka dayta. Kinapon noon gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang tanakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidag. Kat mangirnad matan na dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, bay-bay akpilaan. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsobak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik addam nito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kadagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanin na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balik ka sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Bay-bay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo diti pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka baalan no kasta ti mapasamak. Awan pa kibiyangak, ti may papan ka na kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat Nasaya ta si Mangpet Kandobe. Adda ni Carlo ije salas. Itay pa'y nga agur-oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan ngayon imay dito'y balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adoy ti merienda, agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kun ti mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya? Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman agatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikaw na pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kundipindin ton, wag sublinto pa iti panagayat ko keng ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pagawanan na kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatak na puta pasol ko matlaan. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din! Nagkapunsamad dito yung balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak, di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadyakon kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumit. Baybayan kan. Pagpuunak kunak lang nga rodan. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Ganun lagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahi tay boneless. Awan pa iti aglaklako dito iti kasta. Andiya jar aribongbongan dahi jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan no asino tayo tang artista na. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakpia pumano tayo tang artista. Agpa-autograph man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magaya Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagat tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangus madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagang lang anay imas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa My kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangus, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamot, kadno nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo analakla ka. Ngamdya tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man lagumatangan. Adapay ka dinabati alakom, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdam Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bayamon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless abangos lakay, naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sa agpaisua. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat mo lang
San ka ngagpapautang tanay, nagrigat ag singir. Ay, talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko na no da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko na? Labsan ka pa dito balayo, ah. Nagapwamanan. Kat di ta waiting shed. Napanak matang iti sedaan mi. Anya nga day ginatang mo. Bonles abangos. Diyala ako ni Maria. Di ka lang maumamad, ngagsitsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay, adomanan ti agatang. Ay nawan. Kunak ngarod nga isunsamat ng tipagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat tati customer na. kasta ka day. Sige na. Panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit? Bumaknang tatalagan no kasto eh. Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa lakay. Katanyangay. Kasto iti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mo taparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo tapagluton lak mo tin. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mapanakon. Amo, nakitak ni Maria kinilakay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti bonles na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Basta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awam mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originality. Ni, anya tiar aramida dyan dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo mat agala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay dakas. Saan mat kit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay haakaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kayo ang karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanda ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one, take three, dahito lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay,
Agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y lang, tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. So nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka dimot nga ugali na dahi jay, idipay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitin siya. Huwag nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang timakunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga rodin tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anyang awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mo tayo Sa anak nga roda na gumatang. Panang loko matititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo to na. Kat isumad nga ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay na ngay. Namin ano ka nakita nagpuro iti basuraan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, nitilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti kumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na ita kilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapaw, may mayat ani Maria ti paggatangak. Hapay ngami ngay makar ngami ni Maria ya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw ti makaran na. Hindi ka mau. Na. Damagam makanya akon. Panaw! Ay. Umay ko man subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalaalsam. Grabe. Nabayagsan na gito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sana ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinurod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurod na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit ang gumatang pa kan ko ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit?
Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron. Imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak aganawa. May kayan, gumatang, boneless abangaws, important na itoy. Apa yung sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iswa sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot na nun asino kayo ni agsasao. Boneless tumot lang, day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Apay nga atong pa kayo matanana. Op. Agdal na kayo man. Apay nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Panasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang ditoy? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka itibukod mo ang negosyo. Day tapag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayati muna ang naguyaw? Si kamat Sardangan na kami man surut-surutan na ising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Nyalakit din na ito ay akaro babakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito yung salon mo. Ta, amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita nyo ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawan. Summer nga minan. Aywan nana. Ay, oras siya nga ron. Kit marik na akong ti bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day di bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Asino man ang tikap-apang? Dati man eh. Kita ang amin dati vlog ni Bading Ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit ay ta salon mo kunakman latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay ti kastan, riya. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leah's Salon kon na pa'y. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya nga comment mo. Maalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, naggalas na ito salon mo, kunakon Anya langan nga ti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din.
naiina. Ay, Diyos mio, Marimar. Unay dahito ako nanngay. Ay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal dita tuldim iti panagikis mo. Ay, kita man dahito comment ni Andrea dito'y post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Apa nga ang customer tente ikumkumit na dayta babae. Nagalas ka no ti salon ko, manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalastog na dahito yan, babae. Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino, nga guyuyawan. Hindi ka latabay-bayan. Grabe. Ay, nyalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Ah, mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Bayam lata, bayam nga uyawon na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, wun man, pudno dahi tanga imbagang manong. Inayon mo pa di ada ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalat na ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapalang agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka lagi ti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Anya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anya laki din, kan 5 agasat itibiyag. Opo, nagadumatan leya. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumutenan niya, umadwa talaga ti script ko, no adomo ti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andre iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod kat, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya a basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, kat mga ipapaay ti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, ti pagkaskasyayan na, nagya babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, kat mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidli. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya katak paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know? Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, nagiti-drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, diba? Ha? Nimot man Leia, dahil taboy buyaam. Wan, impose naman ang dati pa nagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamot lang no bagbagay na ti pa nagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay kasta unay ang asar katunggal at na makita mapos ni Leia iji Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman na komentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kudak man! Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki di kan kuha na. Nung makita na dahil ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, puwe, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay, basta! Mabwisita ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kung naman na nagdadakkel ti
iti income na, iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan, kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Hitaak man tilain mo, abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arudan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa kan wa katawa y drama, ngam saan ko kanumit abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito Europa. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga, Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababayin. Ay, nakababay na talaga, Ay, apo, dahi nga, Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga may pasimpat ibalay da. Dahit ang arod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo diya babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na da tao ti dakas. Nga oray isoma ti mangirugrugi iti apa. Di ka latabaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tap lumalpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao, apal dala ang tidaduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Oh, nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwak ija anti-construction supply ang nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, isa tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't latta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka itinayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngam bay-bayak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyang ay. Go! Dilag pa inday nga Andrea. No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amlaang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababain kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kan kwa na. Nakita kami ti post ni Manong na Brent idi kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa day dya abaklatan nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makababalay day dya bakla. Kakarampot lang ti sweldo na kunaktumat. Saan akas kadata dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang
Ngamnas kan pa yung agkuskus ta iti kubeta, sakbay ta makasweldo, nagbangsit pa. Ngam ni baklang uyawam, oras saan nga agkuskus, agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si ka ngamin anak uyaw, day taterumpanggan ka. Damat tinakita kapos ni Andre nga umada ni kanon ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid, tamno may naipakaamo dito lugar tayo, anagado ti dolyaris, ana ornong na. Sapay la ko mga rod takasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat nga minakasdya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong, idi adapay ni Andrea dito Pilipinas, nalastugan. Di nakarkaro man di nakapan ijay Saudi. Mabay na anak kumaita daw palastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mo't anapan ijay nga agkuskus iti kubeta. Sakit naglastog pa'y lang, ultimo. Isuma, naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada, ngam awan mo nga ron. Sa bagay, puloy da nga min di kasta. Kan may isa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat ti agpalpalastog, nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laeng kadagiti tattao, anya lagi di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa ngal daw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunak day ta makitkitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumat ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro ornong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamat akastaan? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam kadagiti kakabsat mo. Saan kayo unay naglastog, taawan mo ti ilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga Abay, kasla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si Kakit Dimat, angaw ko laang matay jay. Angaw taro, pam! Amom si ka, nagalas na talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunamlan wa sino ka, nga guyaw iti pada matao. Kwa, Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudaan, nag-awid ka, kit 501 na Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyaw, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanagkam dito yung lobo nga pakakitaan.
Mapainak kumaking ka no na pangkay dyan sa Saudi at turista laang. Ang saan mo, mano ay years mo ijay. Agpada talaga makipurpurdiya laang. Leia. Leia nga. Laylayak ka, dilam na eh. Da kayo lang di pamilya, naglastog, ngawan mo tilas, lastog na. Anya laki din, apay niya tilas, lastog yun ayang. Kapod nung ka man. Aday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alis. Di ka lang amin maaklon, ala pimpinta si biyag ng ka. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rula kas jay ting kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasan ken makaunget mo't ang. Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga minti ibabas mo. Promise. Saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta naka-abroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.